Se swantšho se ke moagi wa SABC ka Auckland Park Johannesburg gomme rena re gaša ka Studio 10 pele ke dihlogo. My spirits are really lifted to meet people who are so positive. E tla ba mafelo a beke a le maema bjalo ka ge mekgatlo ya dipolotiki e phegelela go rapa thekgo ya bakgethi. Re kgopela ba Sanral at least ba leke go reela tsela e kgolanyana e be thulele go tshwana le R37. Ba malapa a batho ba seswai bao ba tlhokofetse go kotseng ya tsela magareng ga lori le bese mmileng wa R555 gaufi le Speelpoort ka ntlenyana gape ka Sport Limpopo ba re ba sa ngennwe ditho ke tiragalo yeo. The first few minutes they're gonna come gun blazing because also they're playing home. Dipapadi Mamelodi Sundowns e tla latelela Noga Tunisia Esperance moleteng leetong la mathomo la sekamagaolagang a CAF Champions League go sasa. Thobela ka lapeng re mo ka thomo ya setlhopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesedimuša ka tšeo di hlilego di direga gomme re thoma ka tšeo di rego mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o ka provinseng ya KwaZulu-Natal lesolong la go uauetša bakgethi. Provinsi yeo e lebeletšwe ka mahlo a mabedi ke makgotla a dipolotiki ao a fapafapanego le ge go le bjalo Ramaphosa gore ANC e ya go thopa dikgetho moo go sa belaetšwego. ANC has an overarching presence in KZN. And all other political parties that are emerging yesterday and so on are trying to nibble at the edges. And all they will ever do is to nibble the edges. The ANC has great hegemony here, and we will emerge victorious because the people of KZN and indeed the people of South Africa love the ANC. And we're going to surprise you and many others who think that no, the ANC is not going to have a clear majority. We are going to have a clear majority. So even a recent making of a party called MK Party will see what the ANC is all about, even here in KZN. I have no doubt about that. Moetapele wa EFF Julius Malema o re mokgatlo wa gabo na le tshepo yeo e tletšego go komishene yeo e ikemego ya dikgetho IEC e fela o re ba ela hloko diphošwana tšeo di hlago di direga go ya le ka maitemogelo a bona. Malema o tšwetše pele ka go botšološa boipiletši bja IEC go kgorotsheko ya molaotheo ya mabapi le go laela mopresidente wa maloba Jacob Zuma gore a tsenele le go phenkgišanela dikgetho. Malema ba bolela seo kopanong le babega ditaba ka Sandton mabapi le ditaba tše mmalwa tša go amana le dikgetho le tša bosetšhaba tšeo di šaletšego ke matšatši a 50. Moetapele wa EFF Julius Malema o bontšha go se thabišwe ke magato a IEC yeo e kgopelago kgorotsheko ya molaotheo go lekola taelo ya kgorotsheko ya dikgetho ya gore Zuma e benkgetheng dikgethong tša mopitlo. We don't see why the IEC is appealing Zuma judgment. It's really very, very personal. And by doing that, they are keeping President Zuma in the news. By doing that, they are making President Zuma gather rallies outside every court appearance. So the court appearances are being organized by the IEC. Malema o re EFF e ikemišeditše go boledišana le mekgatlo ye mengwe malebana le pušo ya mohlakanelwa ka morago ga dikgetho. And we are not far with many parties on what needs to happen. I mean ATM, Mazapo, PAC, MK, including the ANC, by the way, on the land question. We are not far apart. We had actually had an agreement. Was it in this hotel? In this hotel, with the ANC, that we are going to expropriate land without compensation. And they developed a cold feet that we are going to nationalize the Reserve Bank. Mokgatlo o tla tšwela pele go ikgokaganya le badudi go ralala le naga. Go le bjalo mokgatlo o tla swara lesolo la go uauetša bakgethi la mafelelo kgweding ye latelago ka Limpopo.
Masolo a dikgetho a loela go ya pele go ralla le naga mo mekgatlo ya dipolotiki e ralla go le naga ka maikemišetšo a go rapa thego ya bakgethi. Mokgatlo wa ATM le ona o hlolo o kopane le bakgethi ba yona ka Bloemfontein, Free State, mo mokgatlo o rego o nyaka go fediša bosenyi, go godiša ikonomi le go bea šedi ya yona go merero ya thuto ge ba ka hwetša maatla go laola mmušo. Mokgatlo wa ATM o hlalošitše ge dikgetho tše tlago e le tše tšhošago go maAfrika Borwa. Moeteledipele wa ATM Vuyo Zungula a kgalema bakgethi ka go bušetša ANC setulong go ka buša gape. A botša balatedi ba mokgatlo wa gagwe go ka lwantšha tshotlego maphelong a bona. We currently have people that are losing their livelihoods and their lives because of load shedding, the very same load shedding that is caused by the ANC. So in our view, these elections are a matter of life and death. Zungula a hlaloša ge mokgatlo wa gagwe o ikemišeditše go ka thuša go ka rarabolola mathata ao naga e lebanego le ona. We've clearly positioned ourselves as a party that provides solutions, from load shedding to ensuring that the power stations are serviced, to dealing with crime decisively so that all criminals know there is no space for them in our society, for when it comes to prioritizing South Africans in the job market and the businesses, to ensure that all businesses in our country must be run by South Africans, and we are not compromising on that. Zungula a re ATM e ikemišeditše go ka oketša ditulo tše pedi tšeo e nago le tšona ka palamenteng morago ga dikgetho tša kgwedi e tlago. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Bloemfontein. IEC ka provinseng ya Free State e re belaetšwa ke palo ya godimo ya batšofe bao ba lego magareng ga bao ba ingwadišeditšego go kgetha dikgethong tša lenyaga. Go ya le ka mohlankedi wa IEC ka provinseng Jabulani Chabalala o re ke fela baswa ba dikete tše tshela bao ba ingwadišeditšego go kgetha. Chabalala bo ya bolela moletlong wa go saenela molawana wa maitshwaro wa dikgetho ka Bloemfontein. Mekgatlo ya dipolotiki e 26 le nkgetheng o tee yo a ikemego go letetše gore ba phenkgišanele dikgethong ka karetšo tša lenyaga. Go na le phokotšego ya mekgatlo ya dipolotiki yeo e phenkgišanelago dikgetho ge o bapetša le dikgethong tša ngwaga wa 2019. Ka nakong yeo mekgatlo yeo e bego e phenkgišanela dikgetho e be e le 28. Mekgatlo ya dipolotiki le nkgetheng yeo a ikemego ba saenetše molawana wa maitshwaro wa dikgetho. Khomišene re hlobaetšwa ke palo ya tlase ya baswa bao ba ingwadišeditšego dikgetho ka provinseng. Pešong re sa buša re le amogela ba malapa a batho ba seswai bao ba hlokofetšego kotseng ya tsela magareng ga lori le bese mmileng wa R555 gausi le Steelport ka ntlanyana gape ka Fort Limpopo. Ba re ba sangenwe ditho ke tiragalo yeo. Kgoro ya dinamelwa e re go tlela bošaedi le go hloka šedi ke gona go bakilego kotsi yeo. Go bega gore bese ga tsebe mo go se go a bolokega nakong ya ge e thula lori yeo e bego e nameditše bašomi. Kotsi e šoro ya sefatanaga yeo e fetilego ka maphelo a banamedi ba banna ba bahlano le banamedi ba basadi ba bararo. Kotsi e šile ba malapa ba e kgonne senkgo. Kotsi e diragetše tseleng ya magareng ga motse wa ga Malekana le toropo ya Steelport. Ba tšwa sehlabelo e be ba lebile mošomong mesong ge ba tla hlagelwa ke masetlapelo. Go boga ge bese e be e putla lori karolong e sa bolokegago ya tsela ge e tla thula lori ka lehlakore. Banamedi ba seswai ba hlokofetše le semetseng morago ga go tshwa ke lori. Bao ba phologilego ba kitimišeditšwe bookelong bja dilokong ka dikgobalo tše nnyane le tša go šiiša. Ba malapa ba tšwa sehlabelo ba re ba ikwa ba lahlegetšwe. Ke lahlegetšwe ke moredi ya kena ke Maria ga be ga se ya ntshwara gabotse. A ke tsebe re tshwantse ke direng ke ntho e be re se ra e gopola gore ka direga fela e diregile ga gona se re tlogo se dira. Baetapele ba badudi ba ipeleditše go mmušo gore o hlabolle tsela. Ba re seemo sa gabjalo sa tsela ke sona se bakago dikotsi. Re kgopela ba Sanral at least ba leke go reela tsela e kgolanyana e be thulane go swana le R37. Mohlomong ge ka ba thulane cause tsela e swara batho ba bantši kudu go seng le ka meriti me le gore batho ba meberekong le ga ba boa meberekong. Go le bjalo kgoro ya dinamela e re e belaela go otlela makgwakgwa bjalo ka seo se bakile go kotsi. Go begwa gore base e be e leka go overtake ge e feletša e thulana le lori e be go nameditše bašomi ka morago. Kotsing e go hlokofetše banna ba bahlano le basadi ba bararo. Meara wa masepala wa Selete sa Sekhukhune Maena Bahula
le wa feta go motubatse 80 Mailam ba etetse ba malapa ba tswa setlhabelwa go ba fa matshedišo le thego. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC, Steelport. Maphodisa Northern Cape a re a šomago tee le kgoro ya merero ya selegae go hlatageba badudi ba Nigeria ba golegilwego nakong ya dikgohlano le maphodisa ba ka mono nageng ka mokgwa wa semolao goba bjang. Badudi ba seswai ba naga ya Nigeria ba golegilwe morago ga go thuba mafastere a seteišene sa maphodisa sa Kimberley le go senya difatanaga tša maphodisa. Ho tlalewa ha babelaelwa ba ile ba tswa taolong ba qoaketsana le sepolesa nakong eo ba lekang ho qobella sepolesa ho lokolla letswalla le leng la naha ya Nigeria le ileng la tshwarwa ka qoso ya ho ba le dithethefatsi. Sepolesa se hlalosa ha se ile sa tshwara babelaelwa ba robedi ba neng ba baka merusu pontsheng. Ba boetse ba tla qoswa ka tshenyo ya thepa. Another group of Nigerians later approached the police station and threatened to retaliate. The operational commander warned the group to disperse. However, upon dispersing, the group damaged police vehicles. Ketsahalo ena e latela ketelo ya motlatsi wa letona la sepolesa Castle Matale, provinseng ya Northern Cape, mme a buisana le baahi ka diketso tsa ditlolo tsa molao. Case ya ngwanake ga gona o bona boetse mo go rona since ba molaile since re krele body ya gagwe. Ga ra itumela se tsengwang di drugs. Ra thubelwa ra dirwa everything mo ta matla rona ke gore motho o tlo go tlhabiwa ka thipa o le mota gantlo ya gago. Motlatsi wa letona la sepolesa o re ho bohlokwa sepolesa se sebetse mmoho le baahi twantshong ya ditlolo tsa molao. People, when they have differences with women, the easiest response that they have is to be violent. You can't talk to me like that, you are a woman, and they act in a manner that is not appropriate. Tibello ke hore babelaelwa ba tla hlaha kgotla haufinyana ka diqoso tsa ho baka merusu pontsheng le tshenyo ya thepa. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Gomme go potšišo ya rena ya letšatši re botšišitše gore re botšišitše ra re go badudi ba seswai ba naga ya Nigeria ba ba golegilego ka Northern Cape morago ga dikgohlano le maphodisa le go senya ka thoto ya mmušo. Gomme ra botšiša gore na seo se hlalosa eng ka molao le maphodisa ge šita le badudi ba dinaga di šele ka Afrika Borwa. Letlakaleng la Facebook setšhaba hle Modimo Abuniele o re molao wa naga ya Afrika Borwa ga se wa tia ebile o dira gore badudi ba dinaga di šele ba itirele ka rati ka lebaka la gore ba swarwa gabotse o kare ke naga ya bobona. Petrus Madimetša mollo yena o re maphodisa a borena a itelediša ka batšwantle ka lebaka la go amogela šunya go tšwa go basenyi batho bao ba sahletše mmušo gomme maphodisa e be a swanetše go šireletša naga le thoto ka go thuntšha ka ponyo ya leihlo. Ge le letlakaleng la X Gabo Mashamaite o re badudi ba dinaga di šele ka mehla ba nyatša melao ya naga ya rena ba itshepile gore ba tla išireletša ka ditokelo tša bofaladi ge molao o phetagatšwe. Ga o molao o phetagatšwe kgahlanong le bona ke rialo ga go motho mang le mang yo a swanetšego go ba molato gomme a sotlwe. Moshimo Thonya Aaron yena o re o bona naga ya gabo rena e sena taolo ya bafaladi ge e šita le taolo ya badudi ka kakaretšo. Seo se hlola gore maphodisa a palelwe ke go phetagatša mošomo wa bona kgahlanong le digongwana tša bosenyi. Gomme pele ga fao re ya go maikutlo a rena ka WhatsApp ke ao. Badudi ba dinaga di šele ba itirela ka rati ka mo nageng ga ba sa tlhompha le molao wa Afrika Borwa. Go koša botlhoko kudu go bona ebile ba nyatša le go se tlhomphe maphodisa a naga ye. Kgoro ya tša sephodisa le mmušo ba swanetše go tla ka kotlo ye maatla go bao ba šitišago maphodisa go dira mošomo wa bona. Go tlhasela sephodisa ke maiteko a go menola naga, ke maiteko a go namela mmušo. Go di bolela nnete seo banna bo ba Nigeria ba se dirilego ke maiteko a go menola mmušo mo e le gore ba tshwanetse ba išwe ntlwana leswiswi nako e teletšenyana gore e be motlhala go ba bangwe bao ba ka leka go dira jalo. Taba ye e bonolo kudu. Mmušo wa rena a o thatafiše molao. Mmušo wa rena a o thatafiše molao. Bafaladi ba ge ba ka boela ka ntle naga ya rena e ka loka.
Bešong re sa le amogela badudi ba motsana wa ga Makgoba tikologong ya ga Mathabatha ka ntlanyana ga Leboa Kgomo Limpopo ba katana le go hwetša metsi motse wo ga ona maonana o kgoparara metsi gomme badudi ba gapeletša go sepela menabo ye metelele go ya go hwetša metsi ba re ka nako ye nngwe ba re ke nako ba boledišana le bolaodi bja metsi fela mathata a bona ga se nka sekegelwa tsebe. Badudi ba motse wa ga Makgoba ga Mathabatha ba be ba gobokane lebaleng la kgole ya maoto la selegae go a hlahla tlhotlo ya tlhokego ya metsi ge Afrika Borwa e keteka mengwaga e 30 ya mmušo wa tokologo. Badudi ba re ga bana lebaka le tee la go keteka, ba re tokologo ya bona ga mmogo le ditokelo tša bona di gatakilwe le ge motse o ena le metšhini ya go pompa metsi ga ona mathopo a maleba a go abela badudi metsi. Mathopo a wa le go gona a hlagetše ebile ga a šome ka tshwanelo. Moetapele wa badudi o latofatša mmušo ka go šitwa ke go phethagatša ditshepišo tša ona. Re alla le bila ga ke bone gore ka re ga bouta boutu le bona ka ra se selo mo garena ka re ba boutela mara mmušo wa gana jwala ga ona ntho o riela go mmušo o re etile go pele. Badudi ba gapeletše ga go kgorometša dikribane sethago se setelele go hwetša metsi karolong ye nngwe ya motse yeo e hwetšago metsi ga tee ka beke. Badudi ba re ba ekwa ba hlokomologilwe ka ge molemo mmušong wa tokologo ba sa bolawa ke lenyora. Maikutlo a rena re no ba gore go bouta re ka se boute ka re go bouta ke go khora le go hlapa ga re hlagetše na re ka goro kribane re ka kgona tram go tsofa. Bana ba gapeletšega go tla ka mabetlelwana a metsi go nwa nakong ya sekolo. Bana ba tshwantse ba hlapiswe matsogo nako e kgolo le nnyane, bana ba tshwantse ba hlapiswe difatlhego ba ega ile ba ba botse, bana tshwantse re ba apiele bana ba je. Masepala o tshepiša go tsenya bothata bja motse wo go lenaneo la mmasepala la tlhabollo ngwageng wa ditšhelete wa 2025-2026. Sošetše go na le maano a leng gore a gare a gahlampana mo mmasepaleng a go netefatša gore projeke ye e leng gona ya go fa di-section tše pedi tše dingwe mo metsi ya godišwa. Badudi ba ba tšhošetša gore ba ka se gate tema go dikgetho ka karetše tšeo di tlago ka ge ba re ke kgale ba gata tema dikgethong eupša ga ba hwetše ditirelo tša motheo tša go etša metsi ka go le lengwe ba ipiletša go mmušo gore o romele dilori bjale ka tharolo ya motšwa o swere. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Mathabatha ga Makgoba. Bjala re boneng ka boripana gore mebaraka e be ye mebjang ga GSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e tieletše kgahlanong le dolara ya Amerika le ponto ya Britain. Dišere ka JSE ga se ja šoma gabotse le hono seo e le ka lebaka la dikgohlano ka Middle East tšeo di amago mebaraka gampe. Theko ya dirapša e godimo ntle fela le ya platinamo gomme theko ya barele e berekišwa ka $37 matšatši a mabedi ka tatelano seo e le ka lebaka la morago ga tlhaselo ya Iran ka naga ya Israele. Ga se seriti fela seo Mamelodi Sundowns e ka se lobago nakong ya go thulana le dinkgwete tša Tunisia Esperance leetong la mathomo la sekamagaolagang a papadi ya CAF Champions League go sasa mathapama. Dihlopha tše ka bobedi di tla ba di lweša sekgoba go magaolagang a Champions League ya maoto a mabedi godimo ga fao Sundowns le Esperance di tla ba di lwela sekgoba phadišanong yeo e kaonafaditšego ya ngwageng o tlago ya FIFA Club World Cup. Papadi ya leoto la bobedi e tla ralokela lepatlelong la Loftus Versfeld ka Pretoria ka labohlano leo le tlago. Bešong ditaba tša rena di felela mo e fela gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokaganyo Facebook, X le YouTube ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya botshelela mo go SABC 2 le go TTT. Ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ga e beng boroko.